Selamat sore. Sekarang kita lagi berada di tepi pantai Sago ya bos ya. Kita mau latihan bela diri. Latihan bela diri untuk kesegaran tubuh kita juga bos. Kalau mau ikut juga boleh bos. Ini bos. Bentar lagi teman-teman akan nyampai bos. Kita sampai bentar lagi bos ya. Ini lapangan kita atau lapangan tempat kita akan berlatih bela diri silat dari perguruan PSBDP Dabu Pesisir Painan. Oke bos. Nanti kita lanjut lagi ya bos ya. Para bercakapannya nanti kita lanjut lagi bos. Kita istirahat dulu bos, bentar lagi kita mulai bos. Oke bos, sip. Mantap. With no reply, it's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one.
hari hujan. Besok dulu bos, hari hujan. Besok kita ulang lagi videonya. Oke bos, selamat sore dan sampai jumpa bos.